हेलो हाय नमस्ते पेंट खोलो समस्ते भूल ही गला नमस् हेलो हाय नमस्ते भल अछ ना समस्ते भल थो कौन मु कौन तुम द्वारा मुझे दे ना कौन ना किले ना कोरोना भाइरस नहीं तुम घर दिए ना भल थी जहाँ भी हो घटनाटी आज गोटे भारी इंटरेस्टिंग घटना नहीं कि पेटा कहीं खराब है ना टॉपिकटा तारी उपरे आपण मैंने जानी आपण जिते जहा करतु घर भितर हगिबार कौन मजा अच्छी आपन कहले भल लगे ना भल लगे केमी जे पदार झाड़ा फिर नईकूलिया बंधमूल ट्रेन लाइन कूल ये जगार जो मैंने झाड़ा बसुँच से जानते से मजाटा कौन गुंटे जाकी देथिबे नने खंडिया बेडी खंडे नगे देथिबे सुलसुलिया पवन दउथो गुड़ा टले न धरती जाकि बस जाकि आराम से पेट पूरा शांति क्लियर पूरा तो क्लियर आ किछि रहिबोनी दरकार पड़े तुम नाड़ा कुंटी पर्यंत हगिदेव तुम जापर आठी तुम कुंठे कुंठे तुम गांडीर अर्श बाहरी पड़ो कि तुम सारा झाड़ा क्लीयर हम माने परिस्थिति ये से घटना कौन है मुझे से भाया पेटा कहीं गंडगोलिया है मु पलैनी नईकूल आड़े नईकूल आड़े जाकि जो मजा कहना भाई जाई खोला मेला पूरा पड़ियार जाकि बसीगली से कौन है मुझे फास्ट आटेम्रे जो जिनसा छाड़देली हठात कि मत गोटे आवाज शुभिला अरे जो गणी खिया भाड़ी पड़ा मोरी उपर अनलोड करदेली ना रे मुझे ये भूत भूत बाहर ना अनलोड करदी अनलोड कौन मुझे हगी बस अनलोड कौन करी बुलिक अनेला बेलू पछपटर दीटा गोबरा पोक जानते ना गोबरा पोक जो बसिक सब गोल गोल करती कहला सारा जगह देखिए अनलोड कलनी आम चिन्ह पार्न ना कौन आसिक आमरी अनलोडटा करदेल मुझे भाई तुम एडे एडे मुझे तुम देखी केमी मुझे आसिक खोला मेला जगार खोला मेला जगह सारा प्रधानमंत्री तुमको लाट्रिन देउची तुम हेटी न हगिकी एठी हगुच आ जा कल भल कल कोरोना टाइम आमको कड़े जावाक पड़ोनी जावाक पड़ोनी माने तार भितर सी कथा कहते कहते एडे एडे दीटा टेलुआ बन सारे कौन गोटे बल भाया रांपिक सब ये कर भाई एगुड़ा कौन कर ना आम को गंध कपूर कर गंध कपूर कर अलजिया भाया पचार कौन बेटा पेट भितर थिला पर्यंत तुमर पेट बाहर गए ना आमर बा माने कर कौन ताकू खाइमु कहला भाई आजिकल तुम घरे रोषे होनी कि मुझे कहीं देला भाया कथबार्ता करला या पूर्व थे आई कौन खाई के जाने चिंगुड़ी मुंड कि बोईतालू फुतालू घाट गोटे कौन खाई आई कौन से सब आम टेला बांधिलानी टेला बांधिलानी कहला हाँ पानिया झाड़ा गुड़ाक गोटे टेला बांधु कौड़े आमको धूली मिसई गोल करा पड़ा भारी कष्ट कहला या भल खाई आस जमी चिकेन फिकेन टिके मिक्सचर तरकारी एमती खाई आसो ना तुम से युवा खाई आसो तुम खाई आस तुम पेट खराब होम खाइला आम पेट खराब हो सब एति कहीदे कि सी बल भाया जो दीटा बनई जमी को परमाणु बोमा गड़े कि पेली पेलिका नहीं खंडे दूर उठिले मु उठिला 50% माल से ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर सारे नहीं तो आम लाट्रिन भर छाड़देने ये तो सफा कर दिखते टाँकी पुणी टाँकी सफा वर्ष थर कौन करा पड़ता घर को आसिक बसी कि ना माछी गुड़ा कौटी थे कि जाने हाणु 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 मोरी पाख पड़े जमी को पोषा माछी गुड़ा कि कौन आसिक जंग पंग कांध मुह नाक चुमा दे गले सब बसीगले मु उड़े दौ था सी सला पुणी उड़े आसिक बसता कि केड़ा बड़ अलजिया गुड़ा कि जाऊन तुम तुम सियाड़े खेला बुला कर चलो मो ये जगह कौन अच्छी तुमको के जाने मु तो गाधोची पूरा घसी पुछे गाधो अवश्य 3 दिन है गाधेनी थे तुम भात थालीटा बाड़ी बसो चली आसिक बस जा से भात पर लक्ष्य करेंगे हाथ घसवे जमी कौ सानिटाइज कर हाथ मुहर पोछे आने खेते बिगले तुमको चिड़े देवे तू सड़ा मोरी उपर बसुली है लास्ट मो खाइबा पर बसिकी हाँ अल पैसा एथर छाड़ी तू आ खाली उड़ी सी कौन कर से घिरकिटी गोटे काटी आसू सेपटर चक्र गोटे काटी आसू आसी तो नाक उपर बज जाऊ तो जंग उपर बज जाऊ तू यही थर चापड़र तो प्राण मु नहीं जीवी निश्चित गोटे टटकाणिया देखी मारी छाड़ी थी जे
ମାଛି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଥିବ ତ ଜଙ୍ଘରେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବଜାଇଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଯେମିତି ହେଲା ମାନେ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 3ଟା 4ଟା ଜନ୍ଦା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକା ପୁରା ଚାଲିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ି 3ଟା ଜନ୍ଦା ପୁରା ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଷଣ୍ଢାଟା ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଚରିକି କିରିକିରି କିରିକିରି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ହେ ଯାଅ ବେ, ସେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଆଉ। ମୁଁ ହେ ଯାଉନ, ଆଉ ବିରକ୍ତି କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲା ଆଉ ଆସିଥିନୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ର, ଆମର ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚିନି ଫିନି ଦାନା ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଇଥାଉନ। ନାରେ ଚିନି ଦାନା କୁଆଡ଼େ ଖାଇବା, ମୁଁ ଚା ନିକାର ଚା ପିଉଛି, ତୁ କୋଉଠୁ ଚିନି ଦାନା ଆଣିକି ତତେ ଦେବି ମୁଁ? କହିଲା ହଁ ନା, ହେ କାଲି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଆଣିଥିଲ 1.5 କିଲୋ ଚିନି, ଏବେ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲଣି ନା? ହଉରେ ରହିଜଳା ରୁହ ରୁହ, ତମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଶଳା ସୁଦୁ ଖାଲି ଲୁଣ ପାଣି ବୁଡ଼େଇକି ରୁଟି ଖାଇବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ 40-50 ବର୍ଷରୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି? ଏଟା ସବୁ ଜନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ତାପରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ସତରେ, ଚରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଚାଉଳ ଦାନାଟେ, ଆଉ 3ଟା 4ଟା କନ୍ତରୁ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଡାଲି ଦାନା। ଏଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ କରିକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ସିଏ ତା ମାନେ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବ, ଏକୁଟିଆ ଟାଣି ଟୁଣିକି ନେଇପାରିବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଲର୍ଟ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦେଲା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଟା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ, ମୁଁ ଆଉ ଏକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋର ଏତେ ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇନଥିଲି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ପଠେଇ ଦିଅ। କୋଉଠି ଥିଲେ ନାହିଁ 30 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିକି ହାଜର ଆଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ଧାଡ଼ି କରିକି ଆସେ ଥାଗଡ଼ କରିକି ଆଇଲେ, ସବୁ ଗୁଡ଼ା କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ। ଶଳା ଯେମିତି ଯାଉଥାନ୍ତି ଯେମିତି କୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଆର୍ମି, ଗୋଟେ ଚାଉଳକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ମିସାଇଲ ଭଳିଆ, ଛାଡ଼ିଦେବେ କୋଉ ଏଇଠି ମାରିଦେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ। ସେଠୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଚେୟାରଟା ପକେଇକି ବସିନି। କୋଉଠି ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲି ମଶା 2-4ଟା ଚାଲିଆଇଲେ ଉଡ଼ିକି ଆଉ। ହାଉଁ ହେଲା। ମମି କ'ଣ କଲା, ମୋର ଯେଉଁ ମୋ ମମି ଟିକେ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଟିକେ ନଗେଇଦେଲା। ସିଏ ଶଳା ଝୁଣା ଧୂଆଁ କାହିଁ ମାନିବେ, ସେଇଠି ଗିରି ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ପରିସା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପରିସା ଚାଲିଗଲି। ପରିସା ଚାଲି ଯାଇକି ବଯାଇଛି ତ ବୁଦାମୂଳେ। କହିଲା ଶଳା ତୋ ମା ଦଉଥିଲା ନା ଝୁଣା ଧୂଆଁ, ତୁ ଏଠି ଆଇଛୁ ତ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ତୋର କାମୁଡ଼ିମି, ତୁ ନା ଦେଖିପାରିବୁ ନା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ସତକୁ ସତ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବିନ୍ଧି ଦେଲେ ଯେ ସେଇଠି 3-4ଟା କନ୍ତରୁ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଓଳି ପଇଲା। ମୁଁ ଆଉ ସତ କଥା ନା ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛି ନା କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି। ହାତ ମାରିକି ଅନେଇଲ, 3ଟା ବି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା। ତାପରେ ଟିକେ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛି ମୋ ମମି ଯିଏ, ଚା କପ୍ ଆଣିକି ଧରେଇ ଦେଲେ ମୋତେ। ସେ ଚା କପ୍ଟା ଧରିକି ପିଉଛି। କୋଉଠି ଥିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହନି ସିଂ ଗୀତ ଗାଇକି 2-4ଟା ମଶା ଚାଲି ଆଇଲେ ଆଉ। ଏମିତି ଜାଗାକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ମୋ ଚାଟା ମୋ ମୁହଁର। ବେ ତୁ ଶଳା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ମଣିଷଟା ଚାଟା ପିଉଛୁ, ନା ଏମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥିନେ ତୁ 50 ml ରକ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲା କ'ଣ କରିମି ଭାଇ, ଆଉ ଭଉଣୀ ବାହାଘରଟା ପାଖେଇ ଆସିଲାନି ତ, ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି 5 ml ଓ ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଓଭର ଟାଇମ୍ କରୁଛି ବା। ଶଳା ତୋର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହବ, ତୁ ଆସିକି ମୋ ରକ୍ତ ଶୋଷିବୁ ନା? ନା ବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ, ତୁ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ମୋର ଓ ପଜିଟିଭ ନେବି, ମୋର ବା ବି ପଜିଟିଭ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମାଧିଆ ଘରକୁ ପଳା। ତା ମାଧିଆର ରକ୍ତଟା ହେଉଛି ଓ ପଜିଟିଭ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ସବୁ ଓ ପଜିଟିଭ ବାଲା। କହିଲା ଏଟା କାମ୍ପିଟା। ନା ବେ କାମ୍ପିନି, ତୁ ଚୁପିକି ତା ପଛପଟରୁ ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। କହିଲା ନା ଆମ ଶୁଣ୍ଢ ପାଇବନି, ଏଟା ସବ ଭାରି ବିଦ୍ୟୁତ ମିଡ଼ିଆଟା ସବୁ। ତା ଦେହରେ ଶୁଣ୍ଢ ମୋର ବଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ଗତ ଥର ଯାଇକି ସାଣର ମୁଁ ପଜେଇକି ଆସିଥିଲି। ସେ ଯାହା ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିଲା ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅବଜରଭେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭାଇ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଟିପିକି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ରହିବି। ପେଟଟା କାହିଁ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଲାଟିନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗ ମୁତୁଥିବ ସେଇଠି ତମକୁ ବି ମୁତ ମାଡ଼ିବ। ସତ କଥା ବା ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ଝାଡ଼ା ବସି ତମେ ପଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବ, ଟିକେ ଯିବା ଝାଡ଼ା ଆସିବା, ତାକୁ ଝାଡ଼ା ନାଗୁନଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଧା ଅଗା ହେଇଥିବ, ଏକୁ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ିବ। ଏ ଭାଇ ମୋତେ ଝାଡ଼ା କହୁଥିଲୁ ବା ଆସିବୁନି ବୁଲିବେ, ଦେଖିଲି ନା ଝାଡ଼ା ଆସିବୁ। ଏଇଟା ବା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍, ତୁ ଆସିବୁ ମାନେ ତୋତେ ନାଗିବ।
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।